Rongasar Kalipin Atomaphan Traditional Villages Development Council Chairman Arpu ke pek ponaputhak pherang kiamai kangni. Duar Baguri Constituency along Tok Langahin ke Ongdong Kaching Thora Saemo EM Richard Tok Vipen ke Klempon. Hetzing Rong Parpen Kadom Terang Piatumaphan EM Kiki Keching. Karbi Anglong Live ada pabirta long pen ilisami mirinan sepi penebertang ton pen arjupanikta. Jintong Hawa Rongasar Amaya tumpen Arondre pen TVDC Chairman Arpu ke pekpon et aputhak Rongjang Pongalong Perangkia Mai ke pakpon. Lapuson selang litumpen kaningje ponateng ki TVDC aputhak damtang ningkan troksi nerkep sosepen Karbi Rongasar tum nang jesong bombang bomsi non an kichunjia pora hudabangki Rongasar Kalipin atumsi TVDC Chairman Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang lisitami maelong tin setami TVDC Chairman ke Rongasar vek atumsi long edang jipusi ningje verlo tangte Jintong local MEC mate Deputy Speaker Avijit Kro alang liko pikama thapensi Rongasar Kalipin atumaphan Chairman Arpu ke pekpon edlo lasi Rongasar Kalipin atumaphan Chairman ke pekpon kedo an atumaphan Prabjin pen pache withdraw pon pen Rongasar vek atumaphan Arpu mate puthot Chairman Arpu pipon thunangji jong si pipon pe pelote Rongasar do an chelang si kaprek asai sitame deng pon thunang kok pupusi than pachini pon Kachisong, napen TVDC ta penengan ke chun lo, laso TVDC ke chun lo long alama puthak lan pengen chisong bang bom simer lo, laso TVDC ke chun lo long alama puthak bang lahen lo. Nona bangke Rongasar fansi potke pipe de. Rongasar fansi kan poturong solam si press meet jangan kok lo. Lasi ati pi alam bangke lahen lo. CM Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rohangsar alang li kejapom tambesen lapen alang li kiklem kedam tambesen lapen kamatha tambesen ayok si alang li amat si kaneng jelo kai me meeting long Rongasar me meeting long sekami TVDC along chairman ke Rongasar mat silong po lapen Rongasar apan si PKG lapen akaprek tum napa ci yokon long li laken ci yok dun pulote nang hanoi po alang li kai mata nang ji nji ver lapen la sona ma sini tum ke Rongasar ni tum ke thek du ni tum ka hok tin kok lo la sini tum bang ke la non TVDC chairman ke Rongasar tum si long thei nang ji dak rong ame kara tum ke nang ka chi yok nang ji arona ve lapen nang chi song dun de nei meeting kunoi tangka mahat alang tum chi rung dun de me kara atum ke lan penan lasi nilitum ninga hang bang ke Rongasar ladak Jintong same Rongasar mansi la chairman Arpu bang ke long thai ni bang proxy na lo la ka Rongasar cho lo dum la la de cho la bang ke ni tu bang proxy na lo la si hala an polo tang te mane akitim akang bali pharoi siang bong pe ni tum ke bang kon ho bang pharoi siang bong pe long malong de asosiasi mandel lo nah soalnya lah ya, sila so bang kini tum abang ke projum hekelo. Lamane ke ceng penta Rongasar tum si ya chairman long nai pu mesen si nono bang ke ini tum abang ke hala mekara along atong pasi chairman ki pro bang ke labang ni tum ke tum hekelo. Jintong pen Hemari Rongpar Karbi Anglong Live. Det longri kaching thur dunjia phan lapen khe ke paprang dunjia phan pulote toklang ahin paprang dun vek nangji toklang ahin ke pa phi khup akhai ke komentu neta chingthur dun un e labang solam the bangke Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tok be hin ben kamatha par sik ponsi kaching thur ke nang sot along khe ke paprang dunjia phana bangke Tok Langahin paprang dun vek nang jipu mathasi Constituency ar loke ongdung loke Charlie Ponji aphan school hem kim rang ponlo
bang so hut long le phelang adu ya hoi ka chirai kom ji aphana bang ki long le hoi long kaching thor asai mo claim dam vek nang chi pura diring hawar thengkur terang arong Asonson, Jesemet Golaghat pen Karbi Anglong a Hoyalong Amatsi, a Klafia Model Residential College T-Hek pen EMRS Kimrang Bonsi, non an pan trokner kep an patang pontanglo. Lason Thotsi, Dolamara Hawara Long Netaji Subhas Chandra Bose Avashia Vidyalaya Residential School and Hostel, Kidukelak Loki Charlie Kang Tonkok. Soarlo Atumapan Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya pen Kidanglok Duarbagri Constituency angkang hawar tinalong amatsi toklang gapaching thurponjia phan school hem kimrang piponlo. Halapu anchot kalisi Richard Tokbi Education EM mandat pen Karbi Anglong chot kalisi West Karbi Anglong arlo a constituency tinalong sitame a school tinalong humri damsi higher secondary lapen metric asatlang along sitame pinangan asong an mate ang song an palidunlo. EM Richard Tokbi methang aphan chamatha chotche pen rada phan kaike kamatha ver abangphu alang like claim gedam ke misen a jok EM Tokbi aphan ke ongdung araratum kachuro sitami pajir ponrinti News report Karbi Anglong live Soching Constituency MEC Hetsingrong Parpen Sarubathar Constituency MEC Kadom Terang Pia Tumapan Kedam Tang wo signify Inkora Porni Karbi Anglong Autonomous Council Asai Hemalong Iemang Hoi Kepekpon Karbi Anglong Constituency Inkora Trokong Bongpen Kaprek MEC Atumapan EM Pekponlo Bonda EM Kepek Pe Mate Kelong Dunde Atum Kehanga Chuning Ripen CM Rong hang bang hini aphan EM kepek ponji aphan alam chak GP ponlo la so ting ben si Soching Constituency pen MEC Hetsing Rong Par la pen Sarubathar Constituency MEC Kadom Terang Pia Tuma phan EM ang hoi kepek ponji aphan Assam Governor pen alu nang palelo la so ting pen wo signify inkora phorni Karbi Anglong Autonomous Council asai hemalong Hetsing Rong Par la pen Kadom Terang Pia Tuma phan EM ang hoi kangni mate kikhi ke chengpon Bang Sohut Abarim Dorsing Rong Hang upon nominated MEC Amen Kipangdak Ponating Pen Karbi Anglong Autonomous Council along Karbi Anglong DC Arideng Pen Simi Pading Ponlo Bang Sohut EM Richard Tokbi EM Ritasing Hi Ahin Pen Sitami EM Kimi Hetsing Rong Parla Pen Kadom Terang Pia Tumapan Mithanga Chamber along Poho Ipak Pen Karchok Padokpon EM Kimi Bang Hini upon Prabjin Pen Saikam Kipek Ponji upon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Mate MLA Dr. Tuliram Rong Hangahin Pen Kachisik Sidame Padokpon News report Karbi Anglong live State Lapen Central Sideng Mate Scheme Kedeng Tang Kichun lapen kichun cedoan aputhak anparta non kupia scheme akimi deng thunangji langma aputhak arsikjit pen chingkiching waya sai kedeng pon Lakha Pharo Isira Krahini Amri ST LSC ke parlo MEC Constituency pho aparman kaching thordunji akimang pen Assam Legislative Assembly along MLA Chepahai Det pen Puthot Deputy Speaker Dr. Habeteron Arpu kedeng Dun pen Pini Hawararat Kaching Thurdu Nangji Aphan Akar Ialong Hamren PWDI Bialong Karbi Anglong Autonomous Council T-Hek pen KAC Kechariang Kang Department Thongkep Asai Phu Atumaphan Pangrumsi Rong Atokano Mesen Me Ed Igsip Atowar Kepali Edji Aphanan Parata Department pen Mithang Asai Kachiklem Pa Meji Aphan Karju Pater Tok Pedo Along Akinang Jia Son Than Peklardun Kedam tang wo signifying kora ke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troxike prapho ke pleng platinum jubilee talon det pen Puthot Department thongke pasai phu do anaphan PWDIB along pangrum amai kedorablin along West Karbi Anglong District Commissioner Preeti Kumari IAS Karbi Anglong Autonomous Council EM Hetsing Rongphar atum pen ke chenglok Department thongke pasai phu sai phila pen chokamar atum chitong dunsi RD do job pen ingsamjin pen mai pichun pon
tangte Deputy Speaker Dr. Habete Ron pen alam the nang litum angton pen arjuponik tha state level central scheme kupi provinsi kidam tang ko som pigi lemma non complete tang kwanan no maten non on kujing ko pipi scheme sing no maten non kibang silang itum ko pipi scheme sing hang ni nai ma lai adu bisi basi non la on kujing scheme kami itum officer men tinggi sing wai basi alang tuman prabding pen kapitang di lai sing wai no maten itum next itum sagata phan kinai kopi scheme alai kami ni sing wai lo basi next scheme kami national scheme phan itum next financial year phan kami itum kitab mandi phan itum bolu 24 hours la so current service non hamre non kasik sakdo so puthapi puisa lasi ini na itum review meeting along judicial kam ta dulu atum kisuman technical installation la tulang atum kwan me target man Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live Langa ok kinepen ninga chaparong jia phanpura BJP Hawar ke Hat Mondal Committee atum benche patir piponsi Langa ok ke parhi ka chapate padopon Hawar ke Hat BJP Mondal Committee atum benche patir piponsi ke chengsia phong Hawar ke Hat Sports Association alang bialong Langa ok ke parhi ka chapate padopon Bangso ka chapate ponalong kadukawe bang pharo sira phokep sose abang phu bang phiatum chapate dun rinti Bangsolong anitili porphai hini pen porphai pli angbong lang ok ke parhi kachapate pen ke hai ke chengsi nong e suri pho adun nong e suri ke thom la pen ke thomanong e suri hini pipon lo la pen ok ke long paprang aphan la pen ke binai a ok ke long atuma phan se minong e pajirpon Bangso kachapate ponalong Karbi Anglong Autonomous Council Board Development Board Chairman Willingson Phangcho kachitong dunalong BJP Hawar ke Hat Mondal Committee la pen penangan BJP asongja posongja piatum chitong dun Bangso lang o ke parhi kachapate pon aputha Karbi Anglong Autonomous Council Border Development Board Chairman Willingson Phangcho ke than pon ki lang o ke ne pen ninga chaparong ji aphan la pen Hawar ke Hat MSC Constituency araratum angbong ansose kachichini pen jirpo jirpiason ke do thek ji aphan si bipon lo la pen ke wang ji apor hutsda me nangkele ji apora warsai ke me longpon bom pulote ason ason ka chapate pedopon thu bom ji pusi alangli hin pen than pon thu ji বুৰখি লৈ পেলাই মাছ ধৰা কম্পিটিশন বা প্ৰতিযোগী আৰু প্ৰায় 150 জনতকৈ অধিক প্ৰতিযোগী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খুব সফল হৈছে ভালদৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গৈছে আৰু খুব ধৈৰ্য সহকাৰে 2 ঘণ্টা ধৰি ইয়াত প্ৰতিযোগীসকলে মাছ ধৰিছে আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো 3 জন ব্যক্তি তেওঁলোকে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুত্বমূলক খেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসাহ যাতে আহিব লগা দিন কেটাটো হয় মই তাৰে কামনা কৰিছো পুৰস্কাৰ হিচাপে কিমান টকা দিয়া হৈছে পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5000 টকা দিয়া হৈছে দ্বিতীয় 3000 তৃতীয় 2000 টকাকে আমি দিছো লগতে কনসলেশন প্ৰাইজ বিলাকো আমি আজি প্ৰদান কৰা হৈছে অনাগত দিনত আৰু এনেকুৱা মানে প্ৰতিযোগিতা পাতিব নেকি হয় আমি পৰিস্থিতি আৰু পৰিবেশ চাই পেলাই আমি আহিব লগা দিন কেটাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এন্টাৰটেইন বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমোদজনক খেল আমি আয়োজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো লোৱা হৈছে কিন্তু আমি মাসুল হিচাপে লোৱা নাই Dong mukapen Samsung intilapen Hawar ke hapen Harsing Rongpi Karbi Anglong live MSC Sorbon Telenga amethang Diopani Constituency ke parlo Kolia Bill alang tengalong Urban Mission Scheme pen lang o aso John Surikep sose ke jokpon Siama Prasad Mukherjee Urban Mission mate SPMRM a Government of India scheme mate Joy ke pen Kachini pon Ruben scheme pen kedam aningkan pen Thetan scheme deng ponsi ke claim pon tang adimalong si lang ok aso sidami jok pon lo labang soja megalong ka chetong dun SDB
Domru Limbu Self-Help Group Ani Marli Atum, Kisan Morcha Amaiphu Ramesh Adhikari, OBC Morcha Deepak Karmakar, T Morcha lapen kaprek BJP klembang phubang phiatum chetong pen cherap cheto dunsi mesen penjamek pichun pon. Sangti dipen presenterang Karbi Anglong live. Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parisa AJYCP Karbi Anglong District Committee atum pen lunse pokaritang Jubin Garg aphan Bharat Ratna Anong E kepajir pon vekji aphan AJYCP Karbi Anglong District Committee atum pen Prime Minister aphan Panongsi ADC Kakumuni Saikia ACS in charge Bokajan SDO Civil Arideng Pinpura Lo Pajirdam Bangso along Pinpura Lo along Assam Chief Minister lapen Assam Legislative Assembly Speaker Government of Assam aphansitame paraponlo Pinpura Lo ke Pajirdam along AJYCP Central Executive Member Jitu Phukon chetong dunsi RDP dun Labangso Pinpura Lo along ke pajir mi pon ke nongnam ka chethang klong alun sepo Karlitang Jubin Garg ke damtang aningkan 17 September 2025 Arni kopi koson benone arong chewoi juilo puwoi phit sitame alang lireng tik unahut kapre akhai alam pangrum pet pen son plik kep alam aki sose pen lun bonda ponsi jir suri thongkep raner kep mate 38,000 sose alun lun tekang se pir the adang nong chethang plublo anbarta asam along ria phan nong me long ponlo Lasi Lunsipo, Dr. Bhupen Hazarika, aphan Bharat Ratna Anong E Kipipon Ason Thotsi. Karlitang Jubin Garg aphan sitami Bharat Ratna Anong E Pipon Vek Nang Jipusi. AJYCP Karbi Anglong District Committee Atumpen Hangpon. Bistor Gonohilpi Jubin Garg the Kudur Videki Rastot Singapore Okal Biog Ghotisile Dua বছৰ 2025 বৰ্ষৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ সেই দিন ধৰি অসমবাসী আজিও সুখত মৰ্মাহত হৈছে কাৰণ আমাৰ মৰমৰ বানৰ শিল্পীগৰাকী আজি তক ন্যায় পোৱা নাই আৰু ন্যায় পোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ লগে লগে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি এটা প্ৰতিনিধি দলে মাননীয় মহকুমাৰ অধিপতি মহোদয় বাইদেউৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ এই স্মাৰক পত্ৰখন প্ৰদান কৰা মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে কি হাৰ্পথোপ অসমৰ হিয়াৰ ৰামুথো বিশ্বৰ গণশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এখন আবেদন আজি প্ৰদান কৰিছোঁ কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি আমাৰ এটা খুব থাকি গৈছে যে কি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আগৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ যে জীৱিত অৱস্থাতে এই যিসকল বিশ্বৰ শিল্পী Presenterang reports Karbi Anglong live. Bokajan Supermarket Amithanga Sai Hemalong Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association atum Phongnia Phong Executive Meeting kepadopon an parta han solapen han hai hui beha klembang pho tumpen mai kepadopon Karbi Anglong arlo along angtan pen kiwang atum thangnat alo ave mate business trading license ka ve pen chutikia hanso birik hipi bonghom pen kedanglok kaprek ahan hai hui Karbi Anglong pen angtan ke ponaret Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department doko kapita tax pipe pin bensi arni han pon bomlo Bangso jo Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association atum matha ponsi aronre pen bepar nangke claim atumaphan kilang charidun pami padupo Mohon Tokbi Maiphu Karbi Anglong Ginger and Green Vegetables Traders Association Longsar Bongrum Secretary Waisong Tirang lapen Jojor Cholang atum pen chingki chithana mai misen pen pachon pon Labangso long non amad Bokajan subdivision ke parlo doan Ginger lapen Green Vegetables Traders atum an alu ke choklim pen ke claim jia long setame alang litum asong hin pen trading license la pen kenang sot alu ke long pet jia phan chirap chitu dun ji pusi lamchak chipi pon the average
নিতুম হেগলো অ্যাসেসমেন্ট করে তেন করতে বিরিক 2000 পেন 2500 কিলোগ্রাম ডেইলি এক্সপোর্ট করে ভেরি ভেরি আদিন ত্রিপুরা দাম আগরতলা সব লাসন থাকছে অরুণাচল দাম দিয়ে বেলে আসাম দং দা বেলে বেলে আদিন দামি তামি না তুমলা হাত লং ট্রেডিং পারমিট আবে ট্রেডিং লাইসেন্স আবে এন পেলা তুম কিবরি তা নিতুম হেগলো লেলা সালাং তোমান কিথান পিংখাত তাদলো আলাম তো কিথান পাসু ডাটা দলো যে कि बायानी को के नंतु नसन बन के चुमथा पे ना करो तो क्लेम विभाग की क्लेम नसन परमिट अवेपिन कागज अवेपिन में क्लेम दंगले पिन तो नसन तथनी आफारसिला तुमान हांग लो अपेन आलाम तुमान थान पचिनी लो अपेन दरकार पलो ते आलाम तो फान निनि तो अमेनालिजेशन कलेक्ट करि लो कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल टैक्सेशन डिपार्टमेंट लो ला तो माने तुम थान पचिनी पेन ला छाय आमुने तो भान के कांसाई अपेन पेदुये फाना तो भान निनि तुम Sangti Hidipen presentirang Karbi Anglong live. Believers Eastern Church Dipu Diocese Atum International Video Day Katalon Ponalong Moranmore Athanasius Johann Memorial Video Welfare Initiative Scheme Pen Himipi Atumaphan Kerap Kepajirpon. Kedamtangani Believers Eastern Church Dipu Diocese along International Widows Day Katalon Pon. Bang sohod bang krikithom hemepi atumaphan inuralong tangkasuri pho pajirpon. Sonse ke bangjilangani bang parohinia hemepi atumaphan lapusona kerapi pon thuji pusi than pachini pon thu. Lapen kisung det hemepi atumaphan joy ki atum anke ningke mepen lapuson kacherap tun akinang sot alam theisetame chethan pon. Alang litum pen puthot ke than pon thulake Believers Eastern Church ke Singpon Kangthir Metropolitan Father Moranmore Athanasius Johann Akemang Tekang Hemipi Atumaphan Cherap Dunsi Ingthur Ponji Pu Ateng Moranmore Athanasius Johann Memorial Video Welfare Initiative Scheme Pensi Hemipi Atumaphan Cherap Dun Lupusi Than Pon Lapen bangso katalon pon along Reverend Father Thanghoi Dimgal, Reverend Father Ruben Tokbi, Reverend Father Wilson Singh, Reverend Father Sopan Debarma, Reverend Father Manu Singti, Reverend Father Ajay Tulsiari, Lapen Women Department Secretary Sangpi, Alamlin Hansepi Atum, Penkidang Lok Penangan Atum, Chitongdun. His Holiness Moranmore Athanasius Johann the First Metropolitan. Teo Bidhoba Jibonar Unnoti Khetrot বাৰকুয়ে চাৰ্চ তৰফৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে তেখেত বৰ্তমান আমাৰ লগত নাই কিন্তু তেওঁৰ স্মৰণ তেওঁৰ যি প্লান তাকে সোঁৱৰণ কৰি আমি ডিপু ডাইচিছ অফ বিলিভাৰ্ছ ইষ্টাৰ্ণ চাৰ্চৰ পৰা মহিলাসকলৰ কাৰণে মৰাণমৰ এথেনেচিয়াছ ইউহান মেমৰিয়েল উইডোজ ৱেলফেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ এইটো একটা স্কিম যোৱা মে মাহৰ 8 তাৰিখত আমি লঞ্চ কৰিছোঁ এইটো প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা যিবিলাক আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত আমাৰ চাৰ্চ অন্তৰালৰ তৰফৰ পৰা তেনেকৈ বিধৱাবিলাক আছে তেওঁবিলাকক আমি এককালীন সাহায্য হিচাপে দিবলৈ কাৰণে আজিৰ এই দিনটো আমি পালন কৰিছোঁ Dongmukakpen Samsing Inti Karbi Anglong live. Dipu Methang a quarter mate kesang abohalong EM kadom terang pia phan Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Anghoi ke Pekpon Pen Sarupathar Constituency Araratum Aning Karong Chekhangun isi Manpeng kedo Karbia Poho Buke Pen Karcho Ajamek Padopon Labang so Mailong Board Chairman Silarson Rongpi Pen Charipon Mailong Alisteron P Abaring VDC Chairperson Diopani Kasang Terang P District Mohila Morcha Rani Timong P VDC Chairperson Lumbajong Constituency Dipti Gogoi Sarupathar Mandal Team Yuwa Morcha Minority Morcha Rongasar Tapen Kaprek Manpeng ke thekiding atum chitong dunsi Karchoja Megalong RDP don Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxike Prapho Ketalon Pon Along Kadom Terang P MEC Aphan EM Anghoi Kipi Pon Pangdak Pon Lo La Sojok EM Kadom Terang P Lapen Bokajan LEC Angkang Araratum Karbi Anglong Autonomous Council CM Mate MLA
Dr. Tuliram Ronghang aphan ninga klongpen suri kachoro anparta CEM mate MLA chor sangpi ka cheteron pia phansadami ajit kiring klui pen sarupa thar constituency arada kar EM ang hoya phan kachong hong prong pen EM kipi ponopot kachoro pajirpon Sangti dipen presenterang Karbi Anglong live Tangte pinyada babirta ke lapuan si kang ton poniklo